Korina Cvijanović, molim te dočeka Queen and Korina, imamo se mikrofon. Vratite pažnju. Sjede. Ništa, ti se bere iz svih glasnica, pa ćemo probati tako. Evo, treći jazzy performance. Not his style. It's too obvious. Prince Javan needs to know. Honorable Prince Javan IV, I've tracked the assassin to what I assume to be his camp. It's well hidden among the trees, and only really visible from the above. I don't know how well equipped the target is, but if I attack him off guard, I'll be able to take him down, because I have valor at my side. I'm doing this for you, Club. When I lost you, I forgot what it meant to dream of honor. But I remember now, and I know that Demacia is counting on Belle and I to bring an assassin to justice for Demacia. Bravo! Meni su rekli, aha, to je Vela, meni su rekli Velina. Znamo je bude lik, ja nisam sigurna da poznajem lik i kad smo gledali Queen and Mallow, mislili smo da je dvoje ljudi u pitanju, zapravo moglo bi se reći da Bella je osoba, upravo iz tog razloga što je zapravo Queen njemu dala više manje ljudske osobnosti, zato što u trenutku kad je njezin brat umro, ona se zaključala u kuću, nije htjela izlaziti van i nakon godinu dana kad je konačno odlučila izaći van, otišla je točno tamo gdje je njezin brat umro i pronašla je ranjenog Demacian Eagle-a i odlučila ga spasiti. I zapravo je njega brata zamijenila Dixie. Ok, cosplay iz čega? Iz igrice League of Legends. Zato mi ne znam. Sorry. Nisam igrala. Žiri? Žiri, imate li pitanja? Ja sam Ptica Miće. Naravno da sam Miće, hajde da vidimo. Oooo! Priča. Za sada ne, ali to je, mislim, može pričat, ali pošto idem u glupu petu gimnaziju gdje imam 23 testa u 5. mjesecu, sad ću imat praznike na koje ću konačno moći nešto actually učit i iz tog razloga odlučila sam samo dodati još pokoji detalj da još bude bolje za Sperakon. Znači vidimo se na Sperakonu isto, odlično. Sad još pokoji detalj i naravno, pošto trenutno kospam Queen prije nego što je uhvatila Talona, idući put će biti ono što je stvarno in-game. Pitam samo, jel ti ono omiljeni heroj koga igraš ili igraš još neke ili... Zašto baš on? Igram još neke, ali ona definitivno mi je najdraža zato što ima predivnu priču i zapravo nije jedna od onih koja je izdala svoje ljude ili tako nešto, ona je zapravo došla tamo fair and square, ajmo tako reći, zato što je ona stvarno živjela svoj san i ona je došla do toga stvarno pravilno. Hvala ti i srećno se učenje.